الفكر يا إنسان لو أطلقته يا الله sen mehribon Allahu Allah seni deb kuydi bu jon Allahu Allah senga muhtoj bor inson Allahu Allah olamlarning Robbisin Allahu Allah mu'minlarning panohi Allahu Allah yuragimning sultoni Allahu Allah hidoyat ayla bizga Allahu Allah panoh bo'l yurtimizga Allahu Allah iymon ber qalbimizga Allahu Allah Allah meni dardimni bu ohzorimni rahmayla kechirgin gunohlarimni qabul etgin mehribonim duolarimni yo'q xudo sendan boshqa Allahu Allah Muhammad Rasululloh u Habibulloh защиты от сатаны Аллаху Allah покажи путь истинный Аллаху Allah и ты Господь единственный Аллаху Allah свет моей души Коран Аллаху Allah в нем есть еще мудрый план Аллаху Allah يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 أنت الحادي أنت الحق الله الله ليس الحادي إلا